Danas je 8. rujna 2009. Razgovaramo sa slavnom, legendarnom i omiljenom pjevačicom zabavne glazbe u Jugoslaviji i Hrvatskoj, Anicom Zubović. Razgovaramo u njezinom današnjem domu, u domu za starije ljude, u knjižnici tog doma, gdje smo ljubaznom pomoći domaćina dobili prostor gdje možemo u miru razgovarati. I želja nam je da razgovaramo o Anicinom životu, o iskustvima bavljenja glazbom, o ljubavi prema glazbi, o prijateljstvima, usponima, padovima, brigama i radosti. Brigama i radosti s jednom osobom koju generacija kojoj pripadam pamti kao jednu od najomiljenijih pjevačica s kojom se na neki način išlo kroz vrijeme. Čekale nove godine, slavili blagdani tipa 1. maj ili 29. kad se slavio Dan Republike. Živjelo u vremenu koje je po mom skromnom mišljenju bilo obilježeno ipak stalnim postepenim napretkom. Ljudi su od 50-ih pa do 80-ih u zemlji u kojoj smo živjeli išli postupno naprijed. Standard je bivao bolji. Kako su se mediji i zabavna glazba mijenjali, tako je zabavna glazba bila sve dostupnija širokom krugu ljudi. Beskrajno je tome pripomogla televizija, pa su pjevači iz doba kojem pripada Anica Zubović zapravo postali ne samo popularni kao izvođači zabavne glazbe, nego u jednom smislu kultne osobe vremena. Pitalo ih se šta vole kuhat, šta misle o ovom ili onom, i oni su bili neka vrsta preteča onom tipu zvijezde koji danas u medijima i u glazbi postoji. Sad primarno mislim na Hrvatsku gdje sad živimo. Evo, to bi bio neki opći uvod, a sad ćemo gospođu Anicu zamoliti da nam ispriča nešto malo o djetinjstvu i o počecima bavljenja glazbom. Gdje ste odrasli, čim su vam se bavili mama i tata, jeste imali brata ili seku? Malo da nam pričate o tom dobu. Evo. To što ste rekli, da li imam brata ili sestru, nažalost nemam, a uvijek sam željela imati brata ili sestru. Ali dogodio se jedan jako lijepi događaj ove godine kad sam imala svoj solistički koncert u Opatiji 18. srpnja. Pojavio se moj polubratić kojeg nisam vidjela sam ga kad imao 3 godine. I on je došao iz Pariza na moj koncert. Krasno. Ja sam bila tako razdragana, toliko sam bila sretna. Ja sam njega grlila i bila sam stvarno presretna i na kraju sam mu rekla, konačno sam dobila brata. Krasno. On je mlađi od mene jedno 12-13 godina, ali mi se sad i dopisujemo i naći ćemo se iduće godine ponovo. Ja kad idem kod mog sina u Grac, onda mu pišem na kompjuter i tako se dopisujemo dok sam ja tamo. Ja sam sretna zbog toga. Krasno. Makar on ima još 2 brata, ali nekako on mi je nekako prirasao srcu i ja sam bila, žao mi je što sam zapostavila moje kolege tada tamo i sad jučer kad sam bila sa Vanjom Lisakom, čiji je kvartet svirao, koji nas je pratio na tom koncertu, ja sam mu se jučer izvinjavala što sam ih zapostavila, makar sam im se javno zahvalila i tako, ali zapostavila sam ih zbog tog mog polubratića, to je dakle od moje mame sestrične, od moje mame bratića sin. Krasno. Da. Ja njih nisam vidjela godinama. A znali ste da negdje živi? Znam, sve ja znam gdje su, ali nikada nisam imala s njima ovako da smo, viđali smo se, ali to je bilo davno.
Ali ovaj Stanko, on je meni nekako prirastao srcu i ja sam rekla, ja sam konačno sada dobila brata. Lijepo. Eto, to je priča O što bratu ste me i o pitali sestri. o bratu i o sestri. Moj tata je u stvari sa 12 godina, on je ličan urodio se u Lici. Moj tata je od 12. godine bio u vojnoj muzičkoj školi. I poslije je postao i vojnik. Mama mi je sa godinu dana živjela u Americi. Moji su porijeklom Slovenci, mama mi je Slovenka, a druga djeca su se rodila u Americi. I onda su se vratili natrag. Moja mama i moj tata, moja mama je imala prekrasan glas. Uopće Slovenci, cijela ta familija je prekrasno pjevala. A mog oca, pošto je služio vojsku u Karlovcu, i mi smo živjeli neko vrijeme u Karlovcu, zvali su ga Al Jolson. Tako je imao po američkom pjevaču koji je umjesto crnaca, jer tada nisu smjeli crnci pjevati, on se namazao crno i pjevao je tako pjesme i tako su ga proglasili Al Jolson. Poslije toga, sad sam prekinula si ovaj nit. Sve u redu. Joj, a nešto sam drugo Da, pošto je moj tata bio podnarednik, a kao podnarednik se ne može ženiti 7 godina. I u međuvremenu sam ja došla na svijet i 5 godina sam se ja zvala Ana Godina po majčinom prezimenu. Moja mama se zvala, djevačko prezime imala Godina. I tek 1937. godine su se u Karlovcu oženili kad je moj tata dobio čin narednika. Onda je bila jedna zabava, oficirska, i na toj oficirskoj zabavi se svirali su i tako dalje. I ja iz čistog mira sam se popela na binu, tad sam imala nekih 5,5 godina, i počela sam pjevati Marijanu. O Marijana, slatka mala Marijana. I ja sam to je sve u redu što sam ja napravila. Ali što sam napravila dalje, ja sam sišla i imala sam veliki aplauz i sve je to bilo u redu, ali osramotila sam roditelje. Ja sam sad išla od stola do stola, digla haljinicu i tražila novce. Dobro, to je bilo svima jako zgodno i simpatično, a moji roditelji su bilo ih je sram. Prvo zbog toga što se znalo da jako smo bili siromašni, jer tata samo radio i imao je strašno malu plaću. Pa je zato njima bilo to neugodno, kao da prosim u jednu ruku, ali ja ne znam kako mi je to došlo, pojma nemam. I meni se čini da sam ja to napravila iz jednog filma kad smo gledali Shirley Temple u Zorin domu u Karlovcu. I ona je nešto slično napravila, pa je to možda meni ostalo u glavi i ja sam to isto tako napravila. Slatko. Da, eto, poslije smo se preselili u Zagreb, tata je dobio premještaj i onda poslije opet premještaj u Beograd. I u Beogradu sam počela učiti violinu, tata me učio violinu jer i on svirao violinu. Ja sam u Zagrebu bila, mama me upisala u Dječje carstvo, to je vodio Mladen Širola, književnik, i Tito Strosi, glumac. Margareta Froman, balerina, ja sam kod nje učila balet. Fantastično. U tom Dječjem carstvu je bio i Josip Klima, Sonja Kastl, Blanka Travinić, tako bilo je, ne sjećam se više drugih, ali uglavnom tu smo pjevali, radio je bio u Nikolićevoj, gdje je tada je bila, za vrijeme Jugoslavije bila Istra dvorana, na prvom katu je bio radio. I tu svake nedelje su bile emisije za djecu. Dobili smo čokoladicu i tako dalje.
Pošto je moj tata izgubio posao ovdje u Zagrebu, njegova sestra ga je pozvala u Beograd i da mu vodi računovodstvo, ona je imala neki restoran. I kako sam ja bila tu u Dječjem carstvu, moj tatin najstariji brat je bio šef autokluba u Beogradu, a tu su dolazili ovako diplomati, ovako ličnosti. I on se pohvalio jedanput kako njegova nećakinja jako lijepo pjeva. Oni su rekli, krasno, bit će za majčin dan, bilo bi dobro da pjeva na dvoru. I ja sam pjevala na dvoru, Biljana Platno Belješe, imala sam 9 godina i tu je bio i kralj Petar i kneginja Olga i knez Pavle i tu sam dobila poklone i tako dalje. Da bi odmah 2 mjeseca poslije toga bilo 6. aprila bombardiranje i to je bilo sada jedna velika bi bila to priča jer smo pješice od Zemuna do Zagreba nas troje doživljavali svakakve doživljaje, događaje. Vi ste doslovno morali pobjeći iz Beograda. Mi smo, zato jer je moj tata nekako ga je vuklo da se vrati natrag u Zagreb i nije baš bio oduševljen biti tamo, ali on je, već kad se to dogodilo, onda je htio da se vrati u Zagreb. I tako, kad se vratio u Zagreb, odmah su ga u domobransku vojsku pozvali. Dobro, mama i ja smo tako živjeli jedno 3 mjeseca bez da smo znali gdje je tata, a onda se on pojavio i uglavnom poslije me je mama upisala u muzičku školu. Ja mislim da je sa moje strane muzičke Tito napravio veliku stvar što je dao Zagrebu i uopće u cijeloj Jugoslaviji da su se otvorile muzičke škole, gdje su se djeca učila muzici. I što je tko htio učiti violinu, glasovir, kontrabas, bilo koji instrument, trubu i tako, da se školuju i da upoznaju muziku. Mislim, to je velika stvar. I da to pritom bude dostupno. To se nije plaćalo ništa. Mi smo samo morali note kupovati, to su bile ruske note koje su bile jako jeftine. I tako, dakle ja sam 10 godina svirala klavir i pošto sam bila strastveni klizač, tako mi se dogodilo da sam pala i slomila lijevu ruku i više ja nisam mogla vježbati po 4-5 sati. Ali to je bilo baš u godinama, negdje 17 godina, kad sam ja i onako mislila se prijaviti za solo pjevanje. Jer sam ja već prije toga, pošto sam bila u tom Dječjem carstvu, već sam, pošto i moj tata je svirao u tamburaškom orkestru Radio Zagreba, ja sam počela pjevati bosanske narodne pjesme. I to jako dobro. I onda sam se upisala u muzičku školu solo pjevanje, a klavir sam imala kao sporedni predmet. Morala sam učiti klavir i dalje. I sve teoretske predmete što ide uz školu. Kad sam 50. godine je Prohaska osnovao Nonet, znači njih 9 muzičara, i on je mene čuo kako ja pjevam i te narodne pjesme i tako, on je mene pitao da li bi ja htjela pjevati neke pjesme iz američkih filmova normalno u prijevodu. Ali, pošto sam išla u muzičku školu, ja nisam pod mojim imenom Ana Zubović smjela pjevati tu muziku, nego sam se zvala Anita Godina. Znači, opet sam mamino ime u prezime. Koji je bio formalni razlog da niste smjeli? Zato jer je bilo zabranjeno pjevati tu muziku. To je samo klasičnu koju sam ja upisala i koju sam ja učila tamo.
I ja sam pod Anita Godina pjevala i to sam pjevala recimo šta znam iz filma Dama u Hermelinu, pa onda Night and Day, pa Tea for Two, pa sam pjevala, ne mogu se više sjetiti, uglavnom to sve u prevodu je bilo i saznalo se da ja pjevam i bila sam pozvana kod ravnateljice, to je bila Eli Bašić. I rekla je, drago dijete, ili ćeš se baviti ovom muzikom koju učiš ili ovom neozbiljnom muzikom. Dobro, ja sam nastavila sa učenjem i svejedno sam ja ovako malo, sa strane malo pjevala. Uglavnom, poslije 53. godine je u Beogradu se osnovao operni studio u kojem je bila profesorica koja je došla iz Argentine, inače Ruskinja, Ada Poljakova. Veliki hoštapler, mislim nije bila nikakav pedagog, ali je izvanredno pjevala ona. Koloraturni glas, to su bili biseri, to je samo nizalo se tonovi. Ona je bila fenomenalna pjevačica, ali loš pedagog. I tu je bilo jako puno. Iz cijele Jugoslavije su poslali po 2 pjevača koja su perspektivna. Znači ja sam bila perspektivna i mene moja škola poslala tamo na školovanje. I to je nekako išlo, ali ja sam imala mezzosopran, ali pošto sam imala veliki raspon glasa, ona je mene stalno tjerala da pjevam koloraturu. Jer je njoj kao pedagogu to više odgovaralo. I ja, a pošto je moj tati najmlađi brat, isto vojno lice bio u vojnoj glazbi, tamo u Simfonijskom orkestru u Beogradu, on mi kaže, ti meni nešto čudno govoriš. Ja rekao, znaš, nešto mi stalno, nešto mi smeta u grlu i tako, i on veli, to ne valja ništa, ta pedagoginja. I tako sam ja otišla natrag u Zagreb. Vratila sam se, da, u međuvremenu došli su u taj studio iz Beča. Došli su pedagozi i koji su bili profesori pjevanja, muzike uopće i tražili su talente. I bila sam izabrana ja i moj kolega. On je bio prekrasan bariton. I nas dvoje smo dobili stipendiju za Bečki konzervatorij. I ja sam sad vratila se u Zagreb jer tek u jesen bi trebala ići u Beč. Mislim, ko zna šta bi bilo da sam otišla, ali ja sam se u međuvremenu zaljubila. Krasno. I ostala sam u Zagrebu, normalno nisam otišla u Beč. Htjela sam učiti dalje pjevanje, međutim, nijedan pedagog mi se nije sviđao. A moja pedagoginja je bila jako uvređena što sam otišla u Beograd, makar i mene škola poslala, nisam ja to svojevoljno. I tako da sam ja morala nešto raditi, zarađivati, jer ja sam u međuvremenu dobila i dijete. I onda sam se, ušla sam u zbor Radio Zagreba. Još je, tu sam pjevala jedno 4 godine i u međuvremenu sam, gospodin Josip Stojanović, koji je bio inače dirigent tog tamburaškog orkestra, rekao je mom tati, čuj, tvoja mala jako lijepo pjeva, ona bi mogla međimurske pjesme pjevati, ona ovako ima jedan sjetni glas, alt, mezzosopran i tako sam ja u stvari počela. 54. godine sam ja prvi puta pjevala Rožica sam bila. Ali je interesantno, to je tekst Rožica sam bila, rožica već nebo. Dobro. A stvarno je tako bilo, jer sam ja tad bila trudna 4,5 mjeseci, znači bila sam rožica i više, gotovo. I onda je on postao, Josip Stojanović je postao Josip Stojanović. Da, postao je, on je bio glavni za Opatijski festival, prvi. U međuvremenu se pojavila film Crvene podvezice i onda je Nikica Kalođera
mene pozvao sa njegovim kaubojskim sastavom da bi ja to otpjevala. I tako sam ja pjevala Crvene podveznice. To je pjevano gdje? U Zagrebu? Negdje u dalekom svijetu, u Zagrebu. Da. Legenda. U Zagrebu. Da, u Zagrebu. Onda se San Remo 58. pojavio i Nila Pici je pjevala Bršljana i opet je Nikica Kalođera napisao jedan prekrasan aranžman za taj Bršljan i to je bio proboj u stvari. Bršljan i Podvezice, to je bilo strašno popularno. Niti je Jugoton snimio Podvezice, niti su snimili Bršljana, ništa. Onda trebalo je novaca, trebalo je živjeti, tako dalje. Ja sam se odvojila iz zbora, pjevala sam ovako na koncertima, ali u Zagrebu je toga bilo malo, pa su me pozvali u Beograd. I ja sam počela u Beogradu gostovati i rekli su, čuj, daj ostani jedno mjesec dana da ti ne plaćamo stalno putne troškove i tako. Pa ostani 2 mjeseca, pa ovo, pa ono i eto tako. I ja sam na kraju ostala 20 godina u Beogradu. Pardon, to je koje doba? 50 i... 59. 81. Do 81. godine sam ja bila u Beogradu. S tim što sam ja dolazila u Zagreb i privatno i što smo imali televizijske emisije, a još nisam nešto rekla, da sam ja prva bila na eksperimentalnom televizijskom snimanju. Anton Marti je došao iz Trsta i onda je on to prvi radio. Ja sam pjevala i najavljivala sebe. I onda je posle sa grupom Dalmatinaca sam pjevala. To je poznata slika koju uvijek prikazuju. Tu sliku i ove godine su baš u slikovnici Tonko Jović prikazao tu snimku. Dakle, uvijek sam bila negdje pionir, što bi se reklo. Na svim festivalima, na svim prvim festivalima, onda su dolazili splitski festivali, zagrebački festivali, pjevala sam u Skoplju, u Prištini festival, Požega, pa Krapina. Bilo je jako jedno zgodan događaj u Krapini, bio je gospodin Vladimir Ružđak i ja pjevali smo alternaciji jednu pjesmu i sad dobili smo nagradu. I on i ja smo dobili za interpretaciju ovako jednu veliku kristalnu vazu i sad bila je samo jedna vaza, ne? Onda je on rekao, ja ću, kaže, prvo dat gospođe Anici, a onda ću posle ja odneti, mislim, to se šalio, posle i on dobio tu vazu i tako to je jedan ovako lijepi događaj. Zgodan događaj i ja sam bila jako ponosna što sam ja bila nagrađena zajedno sa njim. Ipak je on bio jedan veliki pjevač, lijepo je pjevao i tako to je meni bilo čast. A recite, u sve to vrijeme, sad govorim primarno na 50. godine, da li ste recimo išli na koncerte klasične glazbe, pratili što se događa u operi ili ste već bili odvojeni od tog svijeta? Obavezno sam išla na koncerte, a to u Beogradu kad sam studirala 53. godine, pjevanje, kad sam bila u tom studiju, ja sam mogla ući u kazalište kad sam htjela. Ja sam gledala sve predstave tamo. Svi veliki pjevači su dolazili od svukuda, iz Italije, iz Njemačke, iz Belgije. Nisam napomenula da u tom opernom studiju je bila i Biserka Cvejić. Ona je došla na radne akcije, upoznala je Cvejića, doktora Cvejića, koji je isto bio u tom studiju i poslije su se oni oženili i ona je ovako rekla: hvala ti, Anice, prepustila si mi svoje mjesto. Krasno. Da. Krasno. Jer ona je stvarno napravila jako lijepu karijeru. A mene je moja profesorica, Lea Vomačka, ona me je pripremala za Wagnera. Jer sam ja ona je htjela mene kao wagnerijanski glas, kao što je Dunja Vezović, ona je sopran, a ja sam mezzosopran, ali ona je mene pripremala za Wagnera.
Mogu reći da je kod mene sve išlo nekako stihijski. Recimo, ja sam volila operu, ali ja sam više volila koncertno pjevanje. Kad sam išla recimo na koncert Nade Putar u glazbeni zavod, pa Ružđak, pa šta znam, ovi pjevači koji su bili tada popularni, meni je nekako to bilo ljepše. Ja ne volim kostime, ja ne znam, nekako mi je bilo to bliže, koncertni podi i to pjevanje. Međutim, eto, silom prilika, mogu reći da mi je jedno 2-3 godine dosta smetalo to moje znanje pjevanja, hoću reći manir operni. Razumijem. I tu je u stvari ja nikad nisam mogla dobiti jednu pjesmu koja je vesela ili koja je zgodna ili koju bi prihvatila publika da je pjeva. Ja sam uvijek pjevala, kad je došlo neka teška pjesma, recimo, to će Anica Zubović pjevati. Jer to sam jedino ja mogla i recimo Vice Vukov. I mi smo nas dvoje u alternaciji pjevali i tako dalje. Uglavnom, ja sam uvijek pjevala najviše za žiri. A to nije, ne mogu reći, sve pjesme koje sam pjevala su bile prekrasne. To su bile divne kompozicije. To su bili prekrasni tekstovi. Svaka pjesma je imala svoju priču. I početak i kraj. I to ja jako teško pamtim tekstove. Meni treba dugo vremena. Moja prijateljica, ona zna sve moje tekstove. Ja se ne sjetim. I ja sam morala dugo učiti, ali ja sam to učila i pripremala interpretaciju. Jer to je vrlo važno da prenesete publici, da im prikažete tu cijelu situaciju, tu priču, pjesmom. Važno je i pjevat, kako ćete je pjevati i kako ćete je donijeti publici. Zato sam ja jako puno dobijala nagrade žirija, ali bilo je i publike. Recite, u tim danima, sad govorimo još uvijek primarno 50. i 60. Što možete reći o recimo odnosima sa kolegama u smislu prijateljstva, kolegijalnosti, profesionalne suradnje? Koliko je taj krug, koji je ipak bio i krug zvijezda, bio opterećen taštinama, a koliko je bio ipak međusobno korektan, tolerantan i sretan ako neko drugi uspije? Ovako, da vam kažem, ja kad sam došla u Beograd, Beograd, Zagrebčanke, za njih su Zagrebčanke pojam. I mi smo uvijek bile prekrasno primljene. Mene su jako volili. Svi, i kolegice, i kolege, i muzičari, svi su me vrlo poštivali i voljeli. I bilo je mi jako simpatično kako sam ja zagrebački govorila, pa su i oni pokušavali, što je smiješno. Jasno. Ali njima je to bilo jako simpatično i mene su lijepo primili i ja sam bila među kolegama, mi smo se svi poštivali. Nije bilo ljubomore. Svako je imao svoj repertoar i svako je pjevao svoje. Ja sam imala poseban repertoar. Lola Novaković je pjevala više meksikanske, španjolske pjesme, tako. Nada Knežević je pjevala džez. Dušan Jakšić je pjevao ovako herojske pjesme, onda je pjevao nekakve šansone, starogradske pjesme. Cune Gojković, on je bio šareniji više, on je pjevao i narodne i zabavne, ali govorim baš o našim zabavnim, o pjevačima zabavne glazbe. Svi su dolazili u Beograd iz Zagreba
I sve je, to je tako lijepo štimalo. A da ne govorim sa kolegama muzičarima, koji su jako nezgodni prema pjevačima, znate. Prvo, zato što oni dobiju veći honorar, jer su oni zvijezde, ovak i tak, ali ipak je tu bilo jedno poštivanje. Jedno poštovanje i uvijek smo se lijepo slagali. Osim toga, meni je jako puno značilo što sam ja znala note, što sam ja znala što ja hoću, što sam ja znala odsvirati, kako hoću. Ja sam otpjevala ono što želim, kako da mi bas, kontrabas odsvira. To mi je puno značilo. Opće obrazovanje. Opće obrazovanje. I znate šta, kolege to uvide i osjete i tako dalje, onda je još veće poštovanje. Vide da ne mogu šmirati, što se kaže. Jel? Ja ne mogu reći, ja sam imala vrlo lijep i ugodan život. Puno sam putovala opet sa mojim kolegama po cijeloj Rusiji, da ne kažem koliko puta, i po tim istočnim zemljama. Išla sam i sama, sa njihovim orkestrima sam pjevala. Ali što se tiče te suradnje sa kolegama je bilo jako dobro. Sa svima je bilo lijepo. Lijepo smo se družili. I što je interesantno, to je bilo najljepše u radiostanici Beograd, je bila jedna velika sala. To je bila pila se kava i tako. I tu su svi dolazili muzičari, dirigenti, aranžeri, tekstopisci. Svi smo se tu sastajali, joj, mogli bi ovo ovako, pa mogli. I tako se stvarala muzika. Što danas toga više nema. Ni slučajno. Da li je većina tih kolega također imala glazbeno obrazovanje ili baš i ne? Ne. Većina nije imala glazbeno obrazovanje, ali su bili jako talentirani. Jedanput čuju i gotovo. Kod cigo, što kaže, ti meni otpjevaj, ja ću odguditi. Mislim, stvarno su imali sluh dobar. Recimo, šta je nas bilo na prvom Opatijskom festivalu, smo pjevali recimo po 5 pjesama svaki, jer nas je bilo malo. To je za mene bilo puno, jer sam puno tekstova morala naučiti, ali već druge godine smo pjevali po 2 pjesme, jer se već pojavili drugi pjevači i tako dalje. Međutim, već pred kraj, tamo negde 65. Ja sam do 67. godine, znači 10 Opatija sam pjevala. Svaku Opatiju sam imala nagradu. Već tu pred 2 godine, prije 65. 66. 67. već je počelo tu nekakve, ne znam, pozadine. Da. I meni se to više nije dopalo. I ja sam bi rekla, hvala vam, ja sam 10 godina to otpjevala i gotovo. I od onda više niste na Opatiji pjevali? Ne, nisam. A u Zagrebu na festivalu, odnosno na Beogradskom proleću? Na Zagrebačkom festivalu sam pjevala pa jedno, ja mislim jedno 7-8 puta, tako. A na proleću? Na Beogradskom proleću, svako Beogradsko proljeće sam pjevala, čak sam pjevala i u okviru Beogradskog proljeća je bilo posebni dan starogradskih pjesama. To sam, recimo, tu je meni pisao Stjepan Mihaljinec, mi je jako lijepo jednu pjesmu napisao, pa Mišo Doležal nekoliko pjesama, pa Vili Čaklic pokojni, pa tako, iz Zagreba sam dosta lijepih pjesama. Kasnije kad sam ja došla već u Zagreb, pa sam odlazila na Beogradsko proljeće. Zadnje sam imala koncert, to sam ja već bila u Zagrebu, 81. 87. sam imala solistički koncert u Beogradu u Domu sindikata i to je bilo zadnje što sam bila u Beogradu.
Naime, kad ste spominjali ovaj zagrebački krug glazbenički u to vrijeme, tipa Prohaska, Da. pa braća Kalođera, pa Mišu Doležala, on je malo mlađi. Da, on je dosta mlađi. Ja se sjećam recimo kvarteta Melos, kvarteta 4M, pa 4M, kvarteta da, u kome su pjevali Zvonko Hegedušić i da, ti ljudi. da. Da li mislite da se može reći da su to bili dečki koji su ipak imali glazbeno obrazovanje? O, da, sigurno. Pa Arsen Dedić ima akademiju, Robić, pa, mislim, ja sam pričala o beogradskim pjevačima, a Tereza, pa onda, Arsena sam rekla, još je neko, ima ih koji su Jimmy? Jimmy Stanić, on je učio kontrabas, sad, ja ne znam za njega da li je on... Drago Diklić? Drago Diklić, pa da, on isto. On je muzičar i... Da, u Zagrebu puno više je bilo tih pjevača koji su imali muzičko obrazovanje. Recite, život je dakle se promijenio samom činjenicom da je zabavna muzika postala popularna, da ste puno putovali. Pričali smo o odnosima među pjevačima i o tim promjenama koje su sa 60. godinama nastupile. Možda bi bilo zgodno da nam kažete o prvim iskustvima televizijskih nastupa. Kad ste se prvi put prijavili pred televizijskim kamerama? Da, to je bilo jako naporno. Zato jer su to bile statične kamere i znali smo po 14 dana imati probe. Prvo svjetla, pa onda te kamere da im se nađe mjesto, jer to su bile velike, teške kamere, nije to kao danas što onaj nosi na leđima pa ide za vama pa snima. Znali smo po 14 dana imati probe. Gdje je to? Bilo u Radničkom domu? U Zagrebu? Ne, to je bilo u Šubićevoj. U Šubićevoj je bio studio. Dakle, to je u nekadašnjem Radničkom domu tamo? Ne, baš u Šubićevoj, tamo je bilo i radio. I tu su imali jednu veliku salu, tu je bilo studio za televiziju isto su napravili, ali to je bilo malo. Poslije tek su u Radničkom domu. Je li od početka bio Toni Marti ili? Od samog početka. To su bile dosta naporne probe, jer morali smo gledati u jednom pravcu, samo ne micati se ni ništa. Podsjećalo me uvijek na ruske televizijske emisije, stalno nešto gore gledati, gordi biti i tako. Zbog toga jer nismo se smjeli pomaknuti, jer onda je njemu problem da pomiče tu, ko će to pomicati, tu tešku kameru, koja je bila na onim željeznim nogama i tako. Ali to je bilo tada, jel? I poslije se to Da li je naprijedilo se. Sergije Rajnis je pjevao u Klapi Dalmacija, odnosno kako se to zvalo? On je bio i dirigent Radio Zbora, jedan divan čovjek, umro je nažalost. Da, on je pjevao ja sam pjevala sa grupom Dalmatinaca. 51. godine, prošli smo cijeli Jadran, sa Borisom Nikolićem sam pjevala u duetu i puno sam pjevala ja bila sam u Beču 53. godine, bili smo na televiziji, imali smo jednu jako lijepu televizijsku emisiju i to su bili Dalmatinci Petra Tralića. Da, Petra Tralića. I onda poslije kad sam ja otišla u soliste i tako dalje, onda sam ja prekinula sa njima tu vezu. Ali nešto sam zaboravila vrlo važno reći iz škole. Kad sam išla, jer ja sam išla kod časnih sestara u školu i onda je išla sam 2 razreda, pa onda poslije kad je bilo oslobođenje, 45. onda sam išla u Zagorsku
gimnaziju, tu u Zagorskoj ulici, i tu je bio profesor iz pjevanja, profesor Josip Završki, koji je puno napisao tako tih vježbenica za đake. I on je iz tog dječjeg zbora napravio, mi smo bili Maksim Gorki i drugu nagradu smo odnijeli u Beogradu, prvu Beograd normalno, i mi smo drugu nagradu odnijeli i ja sam pjevala solo. I on je izdvojio nas 6 djevojčica i napravio je sekstet i mi smo puno pjevali. I onda je se pojavio Lovro Matačić i mi smo kod njega, on je napravio, aranžirao je za naš sekstet Konjuh planinom. Tako da smo mi to pjevali skoro u 6 glasa. U 4 glasno smo pjevali stalno, ali on je takav aranžman napravio. Mi smo kod njega u njegovom stanu Tuškancu imali probe i on je za nas nekoliko pjesama lijepih napisao, što to nije smjelo biti u javnosti nego od nepoznatog, jel? Jer je on politički bio zabranjen. Znam. Poslali su ga u Makedoniju, u operu i tako, jedan veliki dirigent, apsolutno svjetski. uz rame Karajanu, jel? Ali, nažalost, to je bilo tako. Tako da smo mi imali čast da je nas korepetirao i za nas pisao Lovro Matačić. Fantastično. Da. A u Opatiji, to sam isto izostavila, bilo je jedne godine, kako bi to rekla, ne natječaj, nego bilo je koji je najbolji kolega od nas pjevača. I sad između nas pjevača smo mi glasali, svi. I ispalo je da smo Duško Jakšić i ja bili kao najbolji kolege. Krasno. Ali ja mogu to reći da je to istina. Jer ja sam se sa svima jako dobro slagala, on se isto dobro slagao sa svima. Ali opet ponavljam da smo svi jedne druge jako poštivali. Svi. I nije bilo važno iz kojeg je Makedonije, Kosovo, Slovenija, pogotovo sa Slovencima, Majda Sepe, pokojna, Marijana Držaj, pokojna. Nisam znao, oba dve su pokojne. Da, oba dve su pokojne, pa onda Helena Cvetežar, pokojna, ne? A oprostite, a Mojmir Sepe? On je živ. A Majda je bila bolesna? Ili? Ona je bila bolesna. Baš je prije sad već ima skoro 4 godine ili 3. Ne, pre 3 godine. Pre 3 godine je Ronald Braus je napravio u Slovenskom domu in memoriam za Majdu Sepe i tu nas je bilo puno pjevača i pratio je Stjepan Mihaljinac i posle na kraju još Mojmir Sepe otpjevao jednu pjesmu kao da je u kabareu, tako je razveselio. To je ovako bila puna sala u Slovenskom domu, jako lijepi koncert. Čekajte, u Zagrebu? U Zagrebu, da, u Zagrebu. Slovenski dom u Nikoliću. Znam. A oprostite, kad ovako već razgovaramo, a Marijana Držaj je kad umrla? Ona je prije Majde Sepe, znači prije 4 godine, tako. Prije 4 godine. Da. Slovenke su umrle, još je ostala Alenka Pintarić i Elda Viler. Da, Elda Viler je isto je bila tu, isto je pjevala, tako je pisalo u novinama da smo nas dvije oduševile publiku na tom koncertu. Dakle, može se reći da se na neki način stvorila jedna zdrava kompeticija između tih pojedinih centara, ipak su tada primarno bili Ljubljana, Beograd i Zagreb. Da. Pa ja sam jako puno gostovala u Ljubljani, u Kopru, obišla sam Sloveniju, mislim cijelu Jugoslaviju, nekoliko puta.
A na kraju je ispalo da sam bosanski pjevač. Ja sam toliko bila puno puta u Bosni, osim toga tamo sam i osvojila zlatni mikrofon za interpretaciju Kemala Montena, pjesma iz Dnevnika jedne žene. Da, a i u Beogradu 61. godine isto zlatni mikrofon smo osvojile Lola Novaković, Nada Knežević i ja, isto za interpretaciju. A to su bile prekrasne pjesme. Sve su bile lijepe pjesme Recite, u to vrijeme, kakav je bio omjer onih pjesama koje su bile prepjevi međunarodnih hitova i onih pjesama koje su autentične naše bile? Dakle, koliko ste pjevali jedno, koliko drugo? Ispočetka smo pjevali uglavnom talijanske pjesme, jer su nam najbolje ležale. To vi još možda se ne sjećate, ali kad je bio San Remo, nikoga nije bilo na ulici, jel? A da ne govorim, mi pjevači, mi smo samo, ja sam uvijek Milvin repertoar pjevala. Onda svako je imao svoga. Čim se je, i Nila Pici, za mene, što se mene tiče. I odmah smo mi to slušali i to su naši kompozitori odmah preradili tekstove, napravili aranžmane, odmah su oni znali koji će pjevač koju pjesmu od tih talijanskih pjevača izvoditi. Znači, dosta smo pjevali, puno smo pjevali talijanskih pjesama, ali smo pjevali i na talijanskom. I na talijanskom čak jako puno. Dok se nisu pojavili Nikica, Arsen, pa sve ovi kompozitori, onda smo potpuno prestali. Počeli svoje. Počeli smo svoje kompozicije pjevati. Više nije bilo interesantno šta znam pjevati. Zašto kad smo imali naše odlične pjesme, odlične kompozicije? Recite, sa popularnošću pjevača, odnosno pjevačica, i s njihovim sve više većim društvenim utjecajem, jer oni su postajali sve važniji u javnom životu, vi ste sve više postajali zanimljivi i politici, odnosno predsjedniku Titu. Da, jako puno sam pjevala na dvoru, onda, ne znam gdje sve, u lovištima, pa na Tari, ali najviše u dvoru. I to, mi smo bili u protokolu, nas 10 je bilo u protokolu, točno čim je neki došao, Haile Selassie ili ovaj onaj, to se znalo, odmah poziva se, odmah smo mi na tapeti, odmah dolazimo. Normalno to se besplatno pjevalo. Tako da sam ja upoznala dosta tih predsjednika, nije mi baš bilo jako važno, ali upoznala sam ih. A pjevalo se besplatno? Pjevalo se besplatno, sa Titom sam čak i plesala valcer, to je bilo mučenje, zato on ovak malo poskakuje, jedva sam čekala da bude gotovo, ali uglavnom on je bio jako simpatičan, on je volio strašno, jako volio muziku i volio je pjevače, volio je mladež. Ja ne znam, nemam ništa protiv njega, makar se... Politika je jedna... Političar je takav, on uvijek ima neke dve strane. Kao i svi mi imamo pozitivne i negativne strane. Jel? Jasno. A biti jedan predsjednik to je velika odgovornost. U svakom slučaju, dakle, vi ste ipak do tih, da tako kažem, vrhova društvenog života dolazili s obzirom na svoju popularnost. S ovom popularnošću, da. I ne mogu, na ulici, stalno, svi su me prepoznavali. Bilo je, ja sam dobila tone pisama, pa su me tražili novce, ali to nisu bili honorari neki. To je bilo tek toliko da mogu si kupiti, da sašijem toalete, da si kupim lijepe cipele, da dobro pojedem i tako dalje. Onda nisu bili takvi honorari. Da bi ja sad kupila kuću, auto ili šta znam. Nego tek kad se pojavila Rusija. Ali
Ja sam u 8 puta bila. Zadnja Rusija i to sa ruskim orkestrom, najpopularnijim u Rusiji, sam pjevala 3 mjeseca. U Moskvi 1 mjesec, 4 koncerta dnevno. 4 koncerta. 4 koncerta dnevno. Od 10 ujutro do 11 na večer sam ja bila u sali. To je Hoću fizički. reći, da, fizički, mislim to, ali znate šta ću vam reći? Ja što sam više pjevala, to sam bolje pjevala. Nevjerojatno. I to pred velikim auditorijem. To je 3000 ljudi, ne? Jer to su i radnici, to su, šta znam, škole, to su puno ljudi, to se izmjenjivalo. Oni su svi znali za vas kao pjevača. Ja sam već tamo bila poznata. I imala sam svoje ljude koji su ako sam bila u Moskvi, obavezno su mi donosili bukete cvijeća, onda sam bila kod njih kući, pozvana na ručak, pa kad su me otpratili, recimo ako smo išli vlakom, onda su donijeli šampanjac i čaše i zima, jaka zima, oni toče šampanjac i mene časte i tako. Mislim, krasno. Jako su bili srdačni. Nisu imali ništa. Ja sam im donosila čarape, najlon čarape, pa ruževe, pa ploče Beatlesa, Rolling Stonesa. To su za njih bili pokloni, zlato im ne bi ništa vredilo. Ne? Dok danas kad gledam na televiziji kako je to sada u Moskvi, kako uopće, ali opet ima sa strane teških siromaka i... Dapače, raskorak između... Pa mislim, nikakva razlika niti kod nas, ne? Isto i kod nas se to događa. Tamo su te razlike još dramatičnije jer je velika zemlja, pa ovi koji su bogati su još za jednu nulu ili ne znam čega bogatiji. Recite, dakle, tu ipak postoje faze. Jedno je ovo do početka 60. pa onda drugo je od 60. prema 70. i ovom razdoblju koje ste sad spomenuli, Sovjetski savez i tako dalje. Da. U kojoj mjeri ste onu istinsku ljubav za glazbu sačuvali i u ovom razdoblju kad se komercijalizacija neminovno pojavila? Gledajte, ja kad sam došla iz Beograda, ja nikako nisam mogla ući u krug mojih kolega u Zagrebu. Nikako. Da, jedan odboj i ja sam se ali ja mislim da je to moja greška. Ja sam kriva što nisam se sama gurala jednostavno, tražila. Ja sam navikla da mene zovu telefonom, šta ja znam, da me pozovu i tako da. Mogu reći da mi je puno pomogao Nikica Kalođera, koji me je znao zvati na neka snimanja, pa televizija me je znala često zvati, i Mišo Doležal koji nije toliko utjecajan, ali on je pokušavao na sve moguće načine da mi nekako pomogne, da se nekako ja pojavim. Da li je kod toga ta činjenica da ste vi otišli iz Zagreba u Beograd, pa ste vi sad tamo bili, bila ključna? Je. To se nije moglo progutati na neki način? Ne. Ne znam, ja sam ista kako sam i bila i tamo i tu. Reći ću vam nešto, gospođo, vrlo iskreno. Živio sam vrlo intenzivno s tim vremenom. Da. I neobično sam privilegiran i sretan da sam vas sad mogu upoznati. Jer slika koja se tada nametala ovamo, pritom ne mislim da mi ju je neko osobno nametao, nego nekako ona je spontano stvorena u javnosti. Ona nije naša, nego je ona naša, ali je bila tamo. Da. Ta slika i moj doživljaj vas sada nemaju ništa zajedničko. Vi kad govorite, vi ste pro primo osoba, pro secundo pjevačica ili pro primo pjevačica, pro secundo osoba. Ovo drugo je potpuno nevažno.
I vi imate jednu ljepotu i nastup i šarm koji je daleko iznad ovih profanih tema i profanoj stvarnosti. I dok vas slušam, a mislim na ovu odbojnost s kojom ste de facto dočekani u Zagrebu, koja je vjerojatno i poslovno i na karijeru imala negativan učinak, mislim si kako zlo može učiniti grube stvari i kako ste zapravo bili nezasluženo kažnjeni. Jako. Nezasluženo. Nezasluženo. Kao Vice Vukov, recimo. On opet sa Na drugi način. Jel? Na drugi način. Ali ja sam baš kao da sam bila ožigosana. Ali ja sam čekalica. Strpljiva. Ja sam strpljiva, onda je došao rat i od mog sina, prijatelj koji je radio u estradi, nažalost je umro, on je mene poslao u radio stanicu kad se snimala pjesma Moja domovina. Da. I? Svi su me gledali malo čudno kako sam se ja tu pojavila. Jeste vi u kadru unutra? Jesam. Se sad ne mogu sjetiti. Jesam. Ovak malo smo mi se vidi kao glava. Dobro. To sam pjevala i onda je on mene poslao i u Čakovec. U Čakovcu sam pjevala, pa moja prijateljica koja je inače bila, ona je arhitekt, ali je od oca naslijedila stolariju, pa kao obrtnik bila je obrtnička aukcija, obrtnici su priredili aukciju slika u hotelu Esplanade, pa sam tu pjevala sa Draženom Bojićem, bila je Ksenija Erker i tako nekoliko pjevača je bilo. I onda sam, a prvo što sam pjevala na Bedemu ljubavi, ono u Zvonimirovoj. Tu sam isto pjevala i to nisam znala da je to snimljeno, ja imam snimku gdje me najavljuje novinar Željko Slunjski. Oprostite, to mi je važno, sad ću vam reći zašto mi je to važno. Imam vrlo osobne razloge. Ali ću na trenutak prekinuti, ali mogu i ovako ispričati. Bedem ljubavi kao ideju majke protiv rata je moja malenkost pokrenula. Ma nije moguće. Pa to mi je čast. Ja sam autor te priče, ja sam organizirao majke koji su iz Zagreba, Sarajeva, Pa zašto to ne bi? Tuzle i tako dalje, išle u Beograd. Da. Znam. I onda se vraćale u Zagreb i vi ste pjevali na zboru koji sam ja organizirao. Ja znam kad je Željko Slunjski to, ali ja se moram priznat, ovog časa ne sjećam. Ja imam snimku tog zbora, video snimku. Da. Ja sam siva eminencija tog događaja. Pa to je prekrasno. Je, to je prekrasno. Pa to je prekrasno. To je dirljivo. Da. Ja sam tada bio glavni tajnik Hrvatske socijalno-liberalne stranke i meni su svaki dan dolazile žene, plačući jer su im deca u